Kajing temuhi kebah khmat halor kajing wanra kajing pen ina mi kijat tok kha babun jat Haka jaka pen yeng kali kalong ban pen mi pisa na kebenta kajing don kam jong kepenthor ungkra high secondary school kumju ya ka yaitali sports club ban pen telun ya ki kam ki jam jong ka club bat khamtam ban siu tulap ikinoi kai jong ka school. Ya kini kajing pen inam harengkat kajing terilang bat ke Disneyland Mela OPC Private Limited ban kring shishu ikinong pitkai khamtam iki Khynnah labu uru iki puri ne ki belatip aga kti nongwei ki mermaid. Thì qua bên batai fi di Naka club dengi bagi wan jalam ya kadi Gamela ya kadi Sea World Carnival bagi dan ni apa Polo SRGT ground kelas tang nadu 100 tarik bunai March thì ni napok sports club ni qua bên wan jalam ya kadi nam ta ba ni qua bên raise funds and charity for di ban kom de kadi ya ke school buat ya ka club ni dia yang kerpat di baru bekerja wan lang ni banyak pek dan ni ka Sea World Mela bagi wan jalam kini ni wan jalam in collaboration with Sea World but ka Disney Carnival dia minong bagi wan jalam pada ni dia mengi napo ka po long siap ni dia napo Yatuli Sports Club ke Sea World kadang ke mermaid show and all which is first time bagi wan jalam sini pak judan wan jalam menuru dia it's a very good attraction yaki kelung dah namun tak kena school kidan katu gila phak ke sti jagi week school different school channel te katu pada kan long hadian pada mentanya penyak saya kan ke inaugural untuk 200 and later on pada kita khot di school sih ke itu berman nila de phak invitation sih